banyabo mubulamu obwense bwoba n'abakyala babiri nibazaala abaana omukyala yazaala abaana ni mumugoba koidu tosobola kulowooza nti muwali kwa w'omuzayiro oyo asobola okwamba ino abaana abo okusinga maama abazaala. Abantu b'Abasoga nenda kubasoba ndi tutayikiriza muwali kwa kwida kulabirira Busoga nga baana ba Busoga kubaida kubalumya endala taida kubaga kyetaagisa kube no wife gwe twidi maama Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga nga maama asobola okutusakira nga Busoga tulye tuyigute alete n'enkulakula n'esaanire. Mperano nga kisa nga amaze otuuka obubaka bwa maama sebo odamulira mwidinda muno ndi mutaka ido bwe naidye mwidinda kuncho ndini mulirano wange wale wensula ekimaka Haji Hussein Kakande aba wale bwe namukobeire ku ntujaba n'emisinde gyetujo simbula aya abataka bazira maadi yaikirizagania yantwika obubaka bwa box 20 Haji Hussein Kakande era sebo box 20 ni gano perano zena ngo omutaka basebo ni banyabo kodeyo mwebale kwida sebo mutestesi owembiro dino emisinde mwami damulira n'olukiiko lwo olutestesi abakulembeze mwena mwidinda site abakulembeze ab'ekitundu kino n'obwaki abazinga bwa Busoga nze Kisa Steven bakubalwayo nga ndi mubaka wa parliamenti akiikirira abantu abaluuka ey'Amaserengeta nga ndi wano olunaku lwa leero nga nkiikirire omukaire Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga atali wano nife era butinze wendi kwogerera ninze First Deputy Prime Minister wa Uganda Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga baba nenda kwebaza omutesitesi n'akakiiko ke Mama Right Honorable Rebecca itwala Kadaga tali nifwe ayo omutesitesi yayikirizaganya naye nti alina okubaawo olunaku lwa leero aye ng'omukozi wa gavumenti olunaku lwa duuzi President Yoweri Kaguta Museveni yamutuma era ido yatuuse mu igwanga lya Morocco mu Northern Africa yali kikirira omukulembeze w'eiwanga awo we yasinziira okuntuma okuyida otuusa obubaka bwe era buti bwe buli yebaza abatesitesi n'abaidumbize ab'embiro dino mwena abasaada abakulu bamaama bababa n'abaana era nkobye nti abenda ino mwekubire ku mungalo omulamwa ogw'embiro dino emira bamaama n'abaana ab'obuwala mu Busoga ni mwidinda yona maama yakobye nti nga omulwanirizi w'eidembe ery'abakyala bamaama awalala n'abagala sebo aliniye walala ng'omutesitesi nimwe omuli kwetaba ku mbiro dino alinimwe walala era asuubiza nti alina kukuwagira okutumbula n'okulwanirira eidembe ly'abaana n'abakyala bonabona mu Busoga ni mwidinda yakobye nga maama w'Ebusoga ekintu ekigemagana n'omukyala tasobola kusigala inuma ekintu ekigemagana n'omwana ow'obuwala tasobola kusigala inuma era yankoba sebo omutesitesi nga bw'olikola enteekateeko y'okwamba bamaama mu kitundu kino eky'eidinda site n'abaana ab'obuwala nga mukola ebintu ebisobola okubayamba
yena ajja kubagalala niiwe asobole nga atuukiriza omulamwa ogw'ensonga eno gye tuli ku olunaku lwa leero. Yankobye nkukobe nti ng'omusasi wa Busoga ni Uganda ali n'emikwano gye okuva e Turkey. Abataki bamuwa ebyuma ebijookola reusable pads wano mu Busoga era nga bijja kukola ni sabuni wa walala. Ebyuma ebyamala okutuuka ali nabyo e Kamuli era ali kujazimba factory eri kujookola pads reusable n'etali reusable awala ni sabuni ng'ajja kusaba weegayite naye walala musobole okuweereza Busoga yona yona eya walala sebo. Era alisuubira nti mwaka guno gunaaweeraku ekiwuma ekyo oba factory anaaba amaze okugikola. Ankobye nti obaire oteekateekanga emisinde gino era ni ku mulundi ogwawa yaliwo era ayenda okukweyanza ino. Yankobye nti wakoze bulungi okuva ku level ya Bugembe buti wajiiza ku Jinja City era yankoba nkukobe nti omulundi ogunairaku Idinda district, Idinda town nga city neri notuwa speed Busoga kweri notambulira nga aliko banti omulundi ogunairaku ensonga eno ey'emisinde gitole ku level ya Jinja City yonka ojize ku Busoga yona yona era idakuwagira mu nsonga eyo. Ekisembayo Yankobye nkwebaze n'abantu bo olw'enteekateeka enungi ate era yakwebaza n'abantu bayidinda mwena ni Busoga olw'okumuwagiranga ebiseera byona byona ng'omukyala ate ng'omukulembeze mu Busoga. Yeena yakoba nti ayida akola kyona kyona ekisoboka okolagana nimwe abantu bayidinda City ni Busoga yona yona awalala. Yankoba nti mu activity eno yona yona aida jitamu emiliyoni 10 era nga bwe mwayogereza gainia ebase eyo oidiwo okugitolera mperano bino byange basebo ni banyabo Mama Right Honorable Rebecca Akadaga omulala omwiseigaga ayenda ino Busoga ate ng'omusoga ni mama mu bukulembeze mu politics wa Busoga akali nensa asobola okwogera Busoga neewulira. Nenda kubasaba nga Busoga yona yona ndi twetaaga ino omuntu akali mwensa ng'ayogera abantu baawulira era mu bantu nze bendidi mu Busoga wano Right Honorable Rebecca Aitwala Kadaga akayogera mu Busoga abantu baawulira. Ndisaba twena twongere okumuwagira abantu ba Kamuli bamuwagire abantu ba Busoga bamuwagire era n'omukulembeze akali nensa nti bwe baawe ensonga yona mu Busoga n'ajogerako abantu bawulira oyaba etalikola kituufu yeetereza bulungi tukali kubaawo na muntu afaana oti n'oyo ni mu Uganda yona yona Right Honorable Rebecca Aitwala Kadaga akali nensa d'amaani nti bw'aba ali kwogera Uganda ewulira bw'aba ali kwogera gavumenti ewulira omuntu oyo akali mwensanga bw'ayogera gavumenti ewulira kitusobola kumufuirwa mu Busoga wano. Ndi kubasaba tumuwagire buli mu mbeera yona yona era nganze n'abantu baifu abandi tukamusaba era yantumye mbakobere nti ajja kwesimbawo era yesimbyewo mu kibiina ky'NRM mu Central Executive Committee SEC. Era yankobya abantu mwenamwe n'omuli muno omuli mu misinde gino omuli mu mbiro mukobera abo bekigema kw'abajja mu kulonda bamulonde kuba n'akali n'erobozi mu Busoga n'akali n'erobozi mu Uganda asobola okututeekeza gavumenti y'NRM neewulira bulungi.
era Zeena n'ababaka bange aba parliament tujja kumuwagira nga buliido bwe mwidi titujja kumuvaamu tova n'ensonga tuli kubasaba mwena mutuwagire buli mu ngeri yena gye muba musobweire. Ekisembayo basebo ni banyabo mu bulamu obw'ensi eno bw'oba n'abakyala babiri ni bazaala abaana, omukyala yazaala abaana ni mumugoba tosobola kulowooza nti muwali kwa w'omuzaire oyo asobola okwamba ino abaana abo okusinga maama abazaala. Abantu b'Abasoga nenda kubasoba ndi tutayikiriza muwali kwa kwida kulabirira Busoga nga baana ba Busoga kubaida kubalumya endala taida kubaga kyetaagisa tube no wife gwe twidi maama right honorable Rebecca ali twala kadaga nga maama asobola okutusakira nga Busoga tuliye tuyigute alete n'enkulakula n'esaanire. Mperano nga kisa ng'amaze otuuka obubaka bwa maama sebo odamulira mwidinda muno ndi mutaka ido bwe naidye mwidinda kuncho ndini mulirano wange wale wensula ekimaka Haji Hussein Kakande aba wale bwe namukobeire ku ntujaba n'emisinde gye tujja osimbula aya abataka bazira maadi yayikirizagania yantwika obubaka bwa box 20 Haji Hussein Kakande era sebo box 20 ni gano. Perano Zeena ng'omutaka mwidinda city Zeena ndini projects ndini Jinja City Junior School ni Sparka Africa Hotel bwe nabitireyo bangemera ku munsawo pampa ya kakaire Zeena n'agaitaku nga kisa Zeena n'agaitaku naweza $2 million de tuli kwenda okuta mu nsonga eno olunaku lwaleero. Ntwala omukisa guno nenda kubayozayoza mwena buli muntu wali kola drill lumuka obe n'obulamu obulungi kubanga bukola physical exercise bwotenoma oba n'omubiri omulungi ate nga twantwidi nti obulamu n'obugayiga. So omulimo guno ogwatongozeibwa muganda ife damulira ndi kwenda ogukole buli lunaku buli wiiki buli mwezi osobola okuba n'omubiri omulamu kulwa Katonda n'ensi yange Uganda. Tukubireko omugeni omukulu mu ngalo. Aya utimperano mputegere kunti bankobe nti bonale boyige matuse oba ndoza twiddamu andula alenga twiddamu